Hun New Tribe National Awakening Movement kenam klasim ya karai benam penyang kertong hakani ki election MLA arjar fly kebanlang karpun New Tribe mentau bunai nomor kacingkem kapor penpau bakaseng ke seplet jumut nang tak election MDC House number 1 khabakran segilat prai kubor ba Thomas Pasa nongelam kaseng ulong bakiladan ki mau juntot hak House number ladam nak daw ki kambing baklam yo syu ban punkre wala kiladan ki kertong ki belawan ban pan tiket di hadin gajing selok ba jeli baki prano yalam nakaliang kaseng hinga asim gawe harai ba hakani ke election arjar hulai nakaliang khanam nginum pendiang kertong ra bada kajing penkre ka jongi kelong ba sasisin pat kuno ngin wa kilat klinti ban penwandur biang ban penklan biang ya kaseng lang ba nginyo ban sedang pada naka MDC election arjar pusa ko banwan ka kadaw kongsan ba ka dei ba kapor mar nadu ajar kharpara ngiklem yo ban lumman lang ban trikam bat hakini ki arbana swak election ni suthu ba kapor kamsyak bat ladang ipen yang ru kan sulong bang isupen yang dap rukam kidon ki kertong di bala pan tiket kidon khandai gut bat hadin bangila pej banyak ikini kertong ngila suthu ba lese kanum poi suno ro bat krang ba kan laj na kono no kajing supun bon kam klan dong rem te na ka parti yang ba kan bhai ya seng ba kanum pendiang kertong ni kapor bat kaseng ni sutu ba ngi don kam bat pelut chua kapor hakaba perklan chua ila de krang ba ki election di banwan pa de ngin yolat pa de ban yasim menta em kam don jinga de re no ba ka ba mau tut ubah hetam kuma ati baro ak lagi ki internal dispute baro south nem siteng la ya te na tarang kam yo lat ban penkre ya parti na mentangan election bat kani kam don jinga dei e baka jingmi no jongi exam lagi jongi hoi 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 Jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela